Pemirsa, parade joget bumbung tradisi Pakem Khas Jembrana meriahang pesta kesenian Bali Warsani Mangkin megenaring kalangan Madya Mandala Art Center. Joget bumbung tradisi inucap nyuguhang Pakem Khas Jembrana kanut adungin sareng gaya kreasi kekinian. Di Desa Mendoyo Dagintukan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana. Duta Kabupaten Jembrana ring utsawa utawi parade pesta kesenian Bali Warsani Mangkin nyuguhang joget bumbung tradisi sane pinaka kreativitas saking seko joget bumbung arsa ulangan Banjar Dlot Pempatan Desa Mendoyo Dagintukan Kecamatan Mendoyo. Suguhan seni hiburan rakyat joget bumbung tradisi kamriahang tigang diri pragina joget ngibur penonton sani ngosekin kalangan Madya Mandala Art Center. Joget wantah pinaka iklan tunggal katah nyane kebatang oleh adiri krama istri kejangkepin sarana kipas. Ring sesolahan nyane tios kairing gamelan ting sani khas pragina pacang ngaruruh pengibing saking penonton antuk ngigil sinarengan antuk gaya suang-suang. Pesta kesenian Bali Warsani Mangkin nyuguhang makudang-kudang soro sesolahan kesenian Bali klasik melarapan parikrama inucap kaabdiang sida numbuhang regenerasi para seniman Bali klasik anut adungin sareng gaya kreasi masa kini. Tios pinaka hiburan klasik kesenian Bali pinaka pangupaya nagingin rasa rindu krama antuk miar sayang sesolahan klasik Kasuang-suang Kabupaten Sejebak Bali. Juliana, Bali TV.